Abe chokola kuba ngo tugobera kwa Way Media kitwiza mu amani. Just baba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambyo wefe usidombi kado. Lero tuwe ino mu district ye Mayuge. Enkola antinaje na abakyalira kuku. Yabambi nchaire kuko Omukyala ono. Mami Maria Munekesa. Maria Munekesa alina emboozi ye. Ono amaze emyaka ejiwerako nga yamba abaana bamulekwa basuula. Buli abaana basuula mu bitundu ebye Mayuge. Naddala abasaada nga abakazi babanobyeku. Abakazi nga abasaada tebakabayamba bagema abaana bamuleetera. Era nga amaze ibanga ng'akola omulimu guno ogw'okukuuma abaana. Aye ate nga ye aza mulimu gwakola gw'amaani no mukazi mukaire naye bambi alina kisa akuumaana abaana bamulekwa, akuuma abaana bamulekwa. Ekyembi ekiriwo nti abaana abandi bakuze kuba akikoze emyaka mingi yakakuuma abaana oti 57 aye abandi baakula aye abandi tebayizaako kuku eno Katonda nali muyamba. Mu kiseera kino alina okusoomozebwa kw'amaanyi nti alina bamulekwa yazira buyambi emmere takasobola kulima takasobola kupakasa. So ife olwawulira bino tujeeyo okutwogera ku kuno omukaire ono tuyire ku mboozi yetomana oba oliawo tusobola okumuyamba kuku mu mbeera yona yona. Mami mwebale kuumeno nkuumyewo naye obuyambi baba endala irukutuluma n'abaana bano. Ekyalo kikoba ki? Ekyalo kiri awo kityo. Leero ntema ebitoogo naalukamu ebitoogo niyo bira naalukamu lupaali naafunamu akasabuuni nitaluse tirya. Okay, so ojja kubinkobera ojja watema ebitoogo mu kibali ere kunanda waluka mu empaali wafunamu akasente akakawunga akalabira bamulekwa. Byabyo okujja kunkobera. So oida otya ku kyalo kuno? Ku kyalo kuno naida okusenga kuno nasenga 83 okusenga ku kyalo kuno 83 ganga ali muwala muto nakamalako emyaka mpega 8 ana nakamala ku kyalo kuno. Kale ali n'ekisibu ky'omukazi amulumwikeku ngati yesobola akoba ati omukazi beeta ati Mariamu nekesa bankobeire tomulimu kwe Katonda yamugemeka ekisa akuuma abaana. Okay, so wena mami wedu kwenda okunkobera watandika libino ebyokuba mbu okumagano bamulekwa kyavaawa ku kyalo kuno kuliko abantu bangi ate buli muntu nti asobola okukola kino ti kyankukuma mwana gwotazaala tubalina kunaba bazaala nga balemererwa iwe kino wakitula wakuba oti no kantandika okuuma abaana bamulekwa. Pegano nze mukamutabani wange niyalumuka yaleka omwana ow'omwosi mulala ko oli mwaka 9 merere bandeetera omwana oyo nibabonanga nga amukumye bulungi bakoba ati Mariamu wafunawo omwoyo guno kukuuma abaana nga bano. Buli muntu tinaleeta ati wereeta ekisa kya Katonda mwene najja kutugemera ese tisobola okubulawo Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi niye aidi ebyange. So watandikira okuma batandikira okukuleetera abantu abaana abandi? Batandikira okuleeta abaana. Kale musira mwana yinkoba ati abaleero nja kusula endala toleeta mwana Katonda mwene yamutambusisa okumutuusa yindi niye aidi kyajja okunkolera. So abakuleetera gana abaana okuba nga baswira abaana bakuba nsonga kidiresa wana abaana? Omuntu atuuka ano omusaada akoba ati omukazi yanumukaku kale banja okunoonyako okuyiyako okunoonya akasente nga nsira omuntu ankuumira mwana koti bankoba ati omukazi ali eyo bugadde bbi akuuma mwana abaana niyo okuleeta. Kale tiidi ensonga tinyonyolanga namubuuza ati ki ekyakera omukazi oyo yalumuka yaleka omwana be. So ole waba wakuleetera omwana nakusira n'omwana omukuumire biki bemuyikizagane naye?
begano ng'akaali tuyisegana yandeeterangako akasabbuuni n'omwana n'amala okutambula yamanya ati omwana aniini ekigere wansi ebya sabbuuni abiigala. Mwikizagala muti okujja kuwenteranga ku sabbuuni okulabira omwana naye omwana kati atandika kutambula nga balekera okwidda okuleeta obuyambi. Balekera okuleeta obuyambi. Ate omwana oyo aba akaali kutuuka ekiseera kinsobola okuba ati munagema omwana wo akaali kumanya okunaaba akaali kumanya okwebwika onaamusindikira oti omwana oba omwize Katonda ajjawo kunyiigira. So mu mbeera eno iwe obeire nga obusobozi obutolawo obukuuma abaana kuba abaana balya benda obwiddandabi obusobozi obubaire obutolawo iwe eno mu kyalo eno nekesa waibwe. Banange mu kyalo muno nze nkoba ati naalinge n'amaani nga nja naapakasa nimala okupakasa naaleeta kamera ako naafumba naawe abaana baalya naye saawa ino amaani kakoze ki kampoire naye nga omuntu naaleeta omwana tiroba banga ekisa kya Katonda kyangemako. Sinza okukoba nti ensempe gano gana nakoba nti amaiso tikabona ajja kukoba ati olese buleke omwana wange kale muleeta yabaawo. Kisa kya Katonda mami olina idini lingi ino ti kyangu omuntu omutaki iwe omwavu oli munumba enezira kuna lwigi okuba oti okuuma abaana ti kyangu. Oli wa idini ki? Sendi mulokole. Mulokole waki? Eri abaanuwa yabali abalokole baki iwe oli mulokole waawa? Sendi mulokole wa kututuidi kutukobereko itusabira. Mulokole w'omwoyo oba oli wa Yesu Masiya? W'omwoyo okufa emisita. Kufa emisita baida bansabirawo niye ekanisa yange n'ey'omuti ogwo. Olina idini Katonda akukumye bulungi. Amina. Era n'emirimu gyo ndidinga agenda. Amina. Bakwati kitiibwa n'itendo bimwirire. Amina. Kale niebyo nituuka eigulo nga nsula mu mabaati ako enkoba ati Katonda wange niwe waleeta omulimu guno sinali ninsobola kale mwene kola ekyamagero abantu bano bajja kuwumula ekiige kisira kunumba tukuume obwire okukyukyesa nga tukayeera omuka kw'obulamu tiroba okumwebaza bwajja kunkyo nakoba nti baba weebali kutukuuma mulina lyo otukuumye otukyekisa nga tuli balamu twayigula amabaati ako tikwer twafuluma. Katonda wange so butimami wona wakakuuma abaana nga bameka bamuleka bwakakuzaako okwo? Ninjira abaana 5 na 6. Abaana 5 na 6 abagala bameka abalenzi bameka? Abasinga bungi balenzi n'abawala bali mu 10. So nga bana abaana bakuze okutuka ku myaka ng'emeka mali wabali kuloba okuva wano? Niatuuka ku myaka 7 nga nkwetera mwana wo ng'oyira mwana wo ojja n'omwana wange mweseka ng'ajja okusomera okusomesa tinja kukoba ati nja kusomesa abana alina obufunaanyizibwa n'amaani akasimba enakane okusomesa nakabeere nga ntaawe enakane baasomerangaawo naye ensira. So bana abaana kasooka obakuume bana abandi ndowooza mulimu abaana abaakula eriyo okuko omwana yeeraku ku wano nti oba akusiime nti oba aleta ku kasukaali oba kabanda ati mami wankuza mami nekesa wankuza. Be aidako bwide yambonako yandeeterako 15,000 2,000 ne 15,000 iri mojo esaawa ino okutwada ali ku 2,000 kilo naye kilo ndala iti nsobola okufumba n'abaana bano twalya twayiguta. Kale nebyo baba wange insama. So buti mu kisaa kino by'okukuuma abaana kusomozebwa kikolinako buzibu kibolinabo oba oli awo? Obusomozebwa ninabwo nsira mmere nsira ekyo obuyambi bwona bwona nsira mu nnumba yingona mu
enengere diri wansi bituluma nsira kitanda nsira buliri kata noyingiramu okoba oti mukairo no kyakoba kituufu enengere dalumirala jaluma muli mwanala abaana bano banaala olwigi empewo bwe tebafuuwa nano nakola ntya empewo yitufuuwa twawula ekyokukola nakoba nti katonda wange mwana kola kyamagero nze niwe osobola niwe dokita osinga badokita bona bona kola kyamagero mulinalyo wow katonda wange so butusaawo eno okobya okubaawo oluka biwempe ebiwempe bibire newuusi yino yindukira sooka mami oli kujja kunkobera mami sooka ide tumaliikize okuluka kino ekiwempe kyebatyamaku kitwala ibbanga ki mpegano nintandika kunkyo ituuka esaawa 5 bamukagamba amaseeyo ekiwempe ekirala ekiwempe ekyo ofuna mu sente emeka 2,000 aba 15 ni ku kirekire kiromaze oba okaali nkaali kubitematema nenda kubitematema nkola eki ndukemu ida nfuna ekyabaana kibanaalya so buti lwotatunze bigempe ebyo mubaawo mutya wano tususuliraawo tutyo mbanzira kyokukola mbanzira kyokukola nkoba nti katonda wange niwo watonda eggulu n'ensi niwo watonda wanta ku nsi kuno niwo watonda waleeta abantu babano kale leero kiinemye katukulambaale tukuume tukyese nga tukayeera omuuka k'obulamu tiroba kwebasa iwe watonda ensi kubanga niwe dokita asinga badokita mami embera emuli mutinungi tinungi tuyida kuyingirako munumba omwo ondage kiki olikwenda okundaga munumba nenda kulaga obuliri bunzolaku enengere yituli kutuluma enengere iri munadibonaku mbegana esaawa ino tiri wansi nabo okutaaka olubafu nga bitandika walambala ng'ozira mirembe osira mirembe wako olinekesa nabaki banange enengere ngefuuse enengere enengere ifuuse enengere diri wansi abantu bange bano banaala dinida kukoba titibanaala banaala paliso muzira bwikaire bwagubuka niyo buli omu oidi olusoga ndikuba nkuli ndi musamya naye nkubaku nkuba nkuli omwene niwolongosanga nenze so ndagene muzeeyi ono muzeeyi yalwala ndibonanga yena munafu muzeeyi oyo obulwaire bwamugema amaze omwaka guno gwokutaano nga mulwaire batwalako ebuluuba eyo twafa ebuluuba twatwalako wa eddwaliro nobasimba eyo tatandika okumukyemba eyo nga bakuba ati alwala ki ebasooka ati bulwaire nankane eyokukolola fana bulwaire kyobwo kukolola TB twaje buluuba bamujanjaba TB batusindika no nga ikali mpyaka bamujanjaba yawona eyafa ku TB mpegana alusa yatandika alusa dimuluma alusa ali kumuluma naja mutoye sawa yindi aidukana okoba oti basase ente babasase ngoko basulali aidukana onkobye kuti muze aidukana musayi bitufu wagubonako ngobuzibu bw'amaani buti muzeeyi kwalusa zabaawo ki obwidanda byakolesa ki pegano ajako kunankana okwo bamuwako obukerenda yamiraku anafu eyo
ne batinjira nanoonyako 10 namugulira ku bukerenda yamirako naatabeerawo abeerawo atyo Katonda mwene eyatonda yaidi mwabigemesa Katonda ebyo byona nagemesa Katonda asira abisobola nga Katonda abisobola ayambako okumamigana emirimu gy'okukuma abaana niba wa mami aye mbwe ebiro ebimutawaanya mbwe alusa daafuuka alusa muzeeyi alusa gyafuuka alusa bw'ojja mu idwaliro bakukoba mulimu polesia alimonia n'endwaliro erikuluma buli kirwaire kyawera kuiwe buli kirwaire kyawera kunze bikulanga ki ebyendera tibindi mpona boni nga binu yagana abantu ku kyalo kuno mwaka gwawaako nga ne omusuda talolere ku musuda ayiga buli kirwaire onkobi alusazi polesa ekidukano almonia TB covid yotalwalako TB nalwalako oyo naja enanka ebuluba banyanjabya nawona ni bansebula era bansebula naja wale kwadula ganamaliza okunywera makerenda aye bintu byaiza kabiri butandika lwa TB yawona so buti alusazana dikuli obi ni pressure India ntono India lwaki olowooza oti India ntono wano mulya mutya wano era kamere tugula bugule mukazi alukeerya ebiwempe ebyo yakola kiyalulya mala okutunda yatandika okutambula oluusi tulya bwire okuva ku nkyo kulya bwire owalusaza okulya ekibwa ekirala olambala ku buliri nga toliira ebyenda endoola teida waire era osobola okubaawo oti oliki olajana bulajani kulya nga kufuusa kulya Katonda wange ebyo nakubisekebwa muzeeyi lugero lw'abasoga awandi nseka oluusi ebintu bino otukobera abantu balowooza nti bizirayo aye abantu balemerwa okufuna emmere aye abantu balowooza mbwe abantu baba n'emmere balya otukobera abantu nti mukyalo eyo abantu basulandala nga baziramere abantu bawakana kiva oluusi wowa yenaku yo yobitamu oluusi ayo wombonanga natimuka naseka buseke kubamba nkitegeera kyobitamu era nze yenaku nagitegeera naye gambula ekyokola kuba gale nalinga muno obusente bwange nga ndena muyambako okugula emmere nga muyambako okola kino wawe n'obulwale buno neyagikamu era kabiri tinsobola wayavuwaire nayabikire bwabiki sagakati leno lugendo bakaba ati wayabika aye wayalika ife bakweta kwalika nga wawesa sente wawesa sente ife abavubuka tukanti wayabika omuka gwakuwamu aye byona tusabe Katonda nga mami wako mami nekesa ekirungi kino ni nti buli kyakola yesiga Katonda oyo ni mwene buyinza tusabe Katonda tumana sobola okutufunayo kwa batu wakumere bakati twaire ku nekesa ni bage yabwire bafune ku kwa kamere embera tulijibona remeirewo embera remeirewo nekale nze ndi anu lwa Katonda ndi wanu ndi mulokole naikiriza bya Katonda mu mwaka naikiriza bya Katonda mu mwaka 2027 paka saawa eno ndi kutambulira mu bya Katonda waikiriza obulamu bwa Katonda nabuwa kubanga era Katonda nakala kino bwatankubaku tesituka ayi lwankubyeku waira ndikola nti sobola okusituka najala kuwale nakolako tutola kazinda lukangako mama buti luno nidene mpali dotunda buli lupali lwoimaka 2000 ndikujja kugulako lupali lulala ofune sente dokulya ekyaigulu neyansizaako omukisa
amina njakuwagira ku lupaali lulala luti amina so ofunamu 2,000 ng'ofuna kakuliisa abaana bamulekwa amina kyokka weebale okikose katonda akuwa omukisa akugabira ekyosinga okwenda. Okay, amina. So mami ife tuli kugola tukubwainaku amina katusabe bana ife toma nawe nabayo asobola tubakutuyamba ku kamere era ndi bakobera mubulire ndi bakobera so ife leka tugolo ife yenvira wala mvira busede mu bikado ate bayagabwa so nenda kujanga bukali ebusede obulirayo mu bikado mpulira buwulire titambulanga kweyobe bange ensendi musaale webusiya oli musamya ndi musamya lamusa kukwa bebusiya mu lusamya bahesise bebusiya muli abalamu sese ndi ano ndi mulamu muli na lya Yesu abakobere n'ebizibu bibiri kusumbwana mu lusamya ebisibu binsumbwano sabe n'obuyambi enjala n'inuma nenda muhonya abasamya bange wakobe abasana bali kuwulira nze tidi lusamya bambi tujja kusirika gano eyo n'embeera eri wano mami onaakoze kyenene okuyamba abaana bamulekwa bebamuleetera wano aye kali kuvaayo amusiima yandebere nga oba oyo ataswana munumba eno ezira ku lwigi enengere dirimu muza kirimu wansi kitera mami ayinza ajandage ku munumba nze tienda kujja ino okulaga privacy ya muntu aye mami nja kaita onkobera ntegeera tikyetaaga kundaga mupaliso mukutufu oba biwempe byomusulako aye ntegeera olunkoba mu myaka gyo ndidinga tolimba nkitegeire aye ng'embeera ti nungi so musobola okuyambaku kubambi family eno mami emmere obwidandabi bwa muzeeyi okujja amaiso n'okuyamba bamulekwa bano bamusuulira wano ab'endawulo ndi Yazid Yolisigira.